आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाया जानजि खाफ्रानांगोन। गाज्रि थासारिनिफ्राय मोजां थासारियाव जों फैबाय। दा बे मोजां थासारि लानानै माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बयबो गसंनांगोन। आरो एबार जों जिहेतु एमपिखौ मोनफिनगोन नंखायनो बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ लाख लाख भटआव देरहाहोनांगोन। बिथांमोना नुदों ससियेल मिडियाफ्राव आसामनि चिफ मिनिस्टार गोनां दैदेनगिरिफोर सानफ्रोमबो फैना बिटिआर ओनसोलाव केम्पिं खालामफैदों। बाथ्राया मोनसेल' जे बेवहाय बर'निफ्राय सासे दैदेनगिरिया दिल्लीयाव थांनांगोन। दा बेनिखायनो बे राबां ओनसोलाव रावबो जाहाथे गोनो गोथो जाया। जोंनि पार्टी फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद जेसेबां आफादफोर दङ बयजोंबो रायलायनानै जोंनि भटआ जाहाथे नांगोलाव होनानै ओरैनो आद्रि जागारा। मानोना नांगोला देरहाखाया। नांगोलजों कुनु आफादबो गैया। नांगोला गाव हारसिङै गेलेदों आरो नांगोलनि जाय बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव गावनि समस्तियावनो जेनदों आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा थांनाय इलेक्शनाव बिथाङा एमएलए आव गोबां भट लानानै देरहादों। दा नंखायनो क'क्राझारावबो चिराङावबो जोबोद पपुलारिटी दङ। बिथाङा रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनो। दा बाक्सायावबो दिनै बिथाङा फैना खामानि मावगासिनो दङ आरो दिल्लीयाव थांनानै जोंनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावहैनो हागोन। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर आङो स्ल'गान होनो नागिराखै एसे गाराङा दोबैनायखाय आरोबाव मोनब्रैसो मिटिं दंबावो। एफा बुंनानै थांनो सानदों। नोंथांमोना मोजाङै जिरायनानै था। जोंहा मन्त्रि बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन। आं बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आं बयखौबो बिश्वासाव लानो हायो नङा होमबा? बयबोथ' ट्रेक्टराव सावगारिखौ मोनबाय मिथिखाबाय बयबो। गोनो गोथोथ' गैला रावबो। सोरबा गोनो गोथो दङ नामा? बैसागो जाखांबाय नालाय सबै ঠিকে আছে তো বাইদেউ। বাকি কথাখিনি মন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'ব। মই ইলেকশ্যনৰ পিছত গাঁৱে গাঁৱে যেতিয়া ঘূৰিম তেতিয়া ৰাবাং অঞ্চলত এক ৰাতি থাকি প্ৰত্যেকটো গাঁৱত যাই পেলাই সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আমাৰ গাঁও কমিটি এইবিলাকৰ লগত বহি কথা পাতিম। তেতিয়া আপোনালোকৰ কথাটো মই ভালকে শুনিম। প্ৰথম কথা হ'ল শান্তি আহিছে, নিৰাপত্তা আহিছে, ভাল দিন আহিছে। এই দিন টৰ্চ লাইটে আনিব পৰা নাছিলে। কোনোবা বড়োবিলাকক বেয়া পায় মাজতে টৰ্চ লাইটত ভোট দিলে। 10 বছৰ ভোটটোতো দিলে, টৰ্চেটো জিকিল, কিন্তু না ৰাস্তা না দলং না শান্তি একো আনি দিব নোৱাৰিলে। আজি আমি 6000 যুৱ যুৱতীক চাকৰি দিছো, 8 আনা পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই। অসমত মামাই 1 লাখক চাকৰি দিলে কোনো 8 আনা পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই। মাটি বাৰীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হৈছে। বহুতখিনি ৰাইজে সুবিধা পাইছে। এই সুবিধাবিলাক নাঙলে দিব নোৱাৰে। নাঙলৰ চৰকাৰ নাই। দিল্লী, দিছপুৰ, কোকৰাঝাৰ ক'তো চৰকাৰ নাই। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পিছত নাঙলৰ ছবি কোনো আৰু দেখা নাপাব। ইমানে বেয়াকে হাৰিব নাঙলে। 1 লাখ ভোট পাব না নাপায় সন্দেহ আছে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক মই সেৱা জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো। সকলো ভালে থাকক আৰু অহা 7 তাৰিখে সবে যাতে দলে বলে ওলাই ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব ল'বলৈ গৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমখন দুখীয়া গৰীব সকলো মানুহক সহায় কৰি এখন উন্নত ৰাজ্য গঢ় দিব বিচাৰিছে। আমিও বিটিআৰ অঞ্চলখন এটা সুন্দৰ